Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinaga na Gina. At taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napudno ak nga agayat. Ipaay ko amin basta lakit di kabaalak nga ipaay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gina dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasangay mo inton bigat, Mari Gina. Di ka kadiagawis? Kurang ti budget ko, Mare. Iso ada kami la siguro kinigabi ti ang celebrar. Syaklangan ti mangilibre kan ka inton lunch. At dabalon ko. Mangan tulaangan di ta coffee room. Ay, kasapulan ti agtipid ita, Mare. Ay, no siyak. Wan. Ngamin, adaan ako ni ti pamilya. Ngamsi ka, single ka pailang. Rumbang amagatang mo ti kayat mo agatangan para iti kasapulam. Ay, nagado ngamin ti loan ko, Mare. Mas daawak ba't ngamin kan ka? Nangusaram ka dagita nga in loan mo. Inted mo ka di amin, iti boyfriend mo? Kat, kumusta mo ti negosyo nga imat-matunam, Gabi? Laglagi pa mga utang ko ti puuna, ma. Iso anas kan ama paduras mo. When sweetheart, di kagdanag. Ni bakit ko ti makaamo amang imato ni Jai? Gabi. Dahil lang, takasapulak man ti kwarta. At dangamin kaya't agatangan ti inauna nga anak ko. Kaya't awan na pulos kwartami. Anya day na. Kasapulan na ti cellphone. Ngamawan mat maigatang ko. Narigat matagastusak ti kwarta iti mini grocery. Saan mi kumapay akisayan? Aging garo mang ay. Kasta ka di. Sige. Bayam ta umutang ak iti gatang ko iti cellphone para iti anak mo. Agyaman ak no kasta. Maragsakan lakit di di anak ko. Agyaman ak di na ay. Ken, mabalin ka di? Ngay kanak pa'y iti 5,000? At da importante apang usarak. Di kagdanag. Isublik to amin ang naalalak kan kakwarta. Gabi. Wen, sweetheart. Ikarik day ta. Saan alimod kada kami nga ada karelasyon mo a pamilyado, Gina? Nanang. Kay kayat mo ti kasta? Ti kabit? Kuha, nanang. Namin anumatin akayat ko awas-wasan ti relasyon mi. Ngam, jak kabailan. Siguro, isupa yan di pangpangtedam iti daddo maakwarta man niya. Ngamin, saan ka pa yan na gumatang iti agas ni tatang mo? Gumatangak tumat laang, nanang. Naimbag ta ada pensyon mi adwa. Kat iso ti pagtataodan ti para iti kasapulan mi. Nanang. Pangaasim, Gina. Agamiris ka na imbag. Di ka kumaagbalin amaag. Ipatag mo kumati bagim. Saan na maiparbeng ang makirelasyon ka iti adaanan ni iti pamilya? Sa anak ang makaturo. Pampanunutak tinasaon ni nanang. Ipatag ko kano ti bagit. Kaya't naasawan. Makiwin na suwasakon kinigabi. Kasanod ay ito yan. Kasladyak kabailan. Adda umawawag iti cellphone ko. Ni Gabi. Hello, Gabi. Hello? Babae. Siyak ti asawa ni Gabi. Gina, mabalin ka di nga agkita ta iti personal. Anya? Saan ang mabalin asi ka lang ti makisinarak di ta asawa ti boyfriend mo? Iso ako yugan ka. Alon. Amangan na niya ti aramidan na kan ka. Sige, Alon. Duata nga rod ang makisinarak iti asawa ni Gabi. Kat agyaman na. Wen, siyak ti
iti asawa ni Gabi. Siyak ni Lisa. Anya ka diti bagam dito'y gayem ko, Lisa. Balbalaagan ka. Di mo gamdan ti agaramid iti jak magustuhan. Tan nakasagana ak amang balaskan ka. Sa anak isinarak ang makiaba. Nudikat, imayag. Takayat ko tagkid daw iti pasensya kan ka. Gina. Ha? Naamwak ka ni Gabi. Akwartam gayam ti pinagpuunan mi iti Stormy. Nasakit man para kanyak. Gapot adagayam relasyon nyo. Ko, Ngam kayat ko nga ibatan dayjay nga istorya. Kat isublikan ka. No amukla ko mga adagayam relasyon nyo ka ni Gabi. Diyak ko maimanugan. Lisa. Adaan pamilya ni Gabi. Ngam irresponsable. No pa'y kasta. Mangnamnama ak iti panagbalbaliw na. Ko, Gina, nasaysaya at numakiwin naswaskan kan kuana. Saan kamot lang ang naragsak? Gaputa mo nga addaan iti pamilya. Lisa. Isublikan ka ti istor. Katsikan ti makamo. Umanugot ka din ni Gabi iti daytaan na saan. Amok asaan. Gaputa tagisayangan na. Nangro na pa'y taawan trabaho na. Ngam no adda ka apagbagbagasan na. Di na malagip ti agsalukang. Oh, Mare. Itay pa'y simmang pata dito'y office a di ka matagtagari. Kayat ko tagbartag. Rumarta. Danga? Mare. Apay akastay tiriknak. Kasladyak kayat asinaan ni Gabi. Naglawag tinasao ti asawa na. Sinaamon ni Gabi, ta saan ka matla anaragsak. Kumusta ka, Gina? Italamanan ang makita ka. Inururay ka, takayat ka ang makita. Pasensya ka na. Nag-overtime ak namin iti trabaho. Sakot pila iti jeep ije paradaan. Iso anarabianak. Ahon gayam. Nabayag ka iti nagtrabaho am ije Manila. Atoy. Sagot ko kan ka. Nginginaan at chocolates. Wen, para kan ka. Agyaman na. Maragsakan na ka, ang makakita kan ka. Mabalin ka di arumartain tong bigat. Awan serak mo, ta Domingo. Mapantay jay taon. Sige. O may kanto dagasan inton bigat. Napana ni Albert. Mayat ka no ti trabaho na ije Manila. Dakal ka no ti sweldo na ijay. Wan ka nung nga rod nanang. Impakada na kanyak. Ano mabalin kat armon na ka? Anya. Nasingpet dayjay abaro. Kan single. Saan akas iti boyfriend mo a pamilyado? Iso asinaamon dayjay a pamilyado. Wan Albert. Ngamjak pa'y nakasarita ni Gabi. May papan iti day tabanan. Sayang mat dyan negosyo, no di mo sublian. Total, kunamat akwartam tinaaramat. Mariribukan hak Albert. Lipata mo ti boyfriend mo. Gaputa pamilyado. Albert. Katap no malipatam ti boyfriend mo. Agpasya-pasyar ka. Tapno saan lang nga iso ti adda iti panunot mo. Albert. No kayat mo, sumurot ka kanyak iji Manila. Uray duwala nga aldaw mo ijay. No kasta, addan pangilakwam iti da ito store, Gina? Wan Lisa. Saan nagsakit tinakam ko? Gaputalino ko na kanilakay ko. Ayan itan ni Gabi. Aday dya balay. Nakaturog. Nakaturog. No kasta. Sadot ka din ni Gabi. Ta saan man lang agsapol iti panggadan na. Husto ka.
Numabalin, sina akon. Ngam pampanunutak dagiti anak mi. Isumat lagayam. Nga awan lakat mangibaga kanyak iti kwarta. Nagadu arason na. Ama sakit kanon ni tantang na. Kat kasapulan na ti kwarta. Iso nga ikaklatamat Umutang akpay ano kasapulan. Nagadun ti utang ko gapuken ko na. Inayat ko. Iso ano ang kid daw iti kwarta. Itad ko lata. Pasensyakan kan kuana. Kat saan na nasakit tinakam ko, no ilakom da iti istor. Gaputa talaga mo't asikat ti akin ko kuana. Inton bigatan ti papanmikin ni Albert ije Manila. Inaklag pa siya. Sige, kitaganan nad ka ijay. Ken ko naman tanasingpad day ta akaruba masumurutan. Wan mare, agpasyarak tapno makalipat na. Anya nga iti kayat mo apasalubong. Depende kan ka, no niya ti kayat mo agatangan para kanya. O sige, siya kon ti makaam mo. Ag-enjoy ka ha. Ken agan-anad ka. Sige, agsadag ka lata iti abaga, Gina. Iturog mo lata. Ay, makaturturo ka ka talaga. Napuyatan nak anang isagana kadagiti itugot ko ita. Ken nagadupay nga mintiin ring Pasko at trabaho iti balay. Jak kayat apanawan di balay mi anak kawarwara. Ala, agsanggir ka iti abaga, kaya iturog mo. Sige man nga ron. Iturog ko man biin. Nakasanggirak iti abaga ni Albert. Kat sinalabay nakmat. Ngam apay asaan nagkadkad diriknak as sinalabay nak. Gapungata, tamamok ti kinatao na. Nga isukat na singpat abaro. Adda nga tapanagayat na kanya. Taapay as sinalabay nakmatan. Good morning, Gina. Nakariing kagayaman. Ala, agtugaw kan, tagar mo sartan. Naimas titurog ko iti silid mo. Wen, iswasan kan ariniing itay. Siya akong tinagluto. Nalaing kagayam nga agluto. Nasursurok Tano ka na yun na restaurant ti panganak. Awanan na, awan maurnong ko. No kasta, adaurnong mo. At damot basit. Sige, ramanam day ta sopas alinutok. Malangarudan, agar mo sartan. O anya, rumartan, pasyerta. Kasanun ti trabaho. May salang mat nga aldaw ti panaglangan ko. Ayos lang day ta. Sige, rumarta nga rudan. Sapay ko mata ag-enjoy ka iti panagpasyerta. O anya, padasan tamat ti aglugan di ta Ferris wheel. Ay, tsak kayat. Mabuti nga klakit din. Ha? Amangan numatnag ta dita. Saan? Natalgad ti asino man nga aglugan di ta. Ay, tsak kayat. Maulaw ang klakit di. Matayak iti nervyos. Ha? Ala, mapantangaron di ta ayan ti stuffed toys. Barang adda maalat nga stuffed toy. Kayat ko di dakkel nga stuffed toy. Ala, intangarudan. Targitak di kabasitan a balon. Wow! Natarget mo! Anya nga tatilinaon tinatarget mo a balon. Swerte ka. Malaking stuffed toys ang nakuha mo. Oh, ito oh. Salamat. Oh, Antoy, para kan ka, Gina. Ayos! Addan dakkel nga stuffed toy ko. Teddy bear. Thank you, Albert. Nagbital daw. Agsubli akitan ije bagyo, Albert. Anyang harod nga ay, sana bale. Agpasyar kan tumanan. Uwan, umayak tumanan. Kanayon kan nga i-video call. Sige. Alang harod, itulod kan ije terminal ti bus. Ay na, nabanugak iti biyahe. Agin na akon. Kayat kon kagid na.
Nag-video call ni Albert. Albert. Kumusta ti biyahem? Kastoy, nabanog. Alang Rod, aginanakan. I miss you. Albert, Kailiw ka, Gina. Jak maawatan da ito, Eric Nak. Talaga kailiw ka. sige, aginanaak pa'y Albert. Ag-video call tanto inton makainanaak. Nasakit nga minti ulo. Sige, aginanaka nga Roden. Bye. Anya ka di da ito'y amarikrik na ni Albert. Jak maawatan. Agayatak nga takan ko na. Ano na bulan nga gayan ayat kayo ka ni Albert? Saan kayo pa'y kadingag kalaysa? Nasaunan kanyak dayta. Dumanon dan inton umay agbakasyon. Nasaya at launa eh. No apay asaan nga iso idi tinakarik na ak iti ayat. No apay anipay gabi. Saan na balit? Agkalaysa kayo matan ka ni Albert. Kamaudyanan na. Agkalaysakan, mare. Ni, umawawag ni Albert. Mabit na ang tasong bata ka. O, sige lang, mare. Kaya't mo asawan. Si Mangput kay dirabi eh. Wan, Gina. Apay adi mo impakaam mo kanya. Gina. Inawis kan dito yung restaurant. Tad ito itan nagsarita. Albert, Pakawanan nak. Ngam saanan ang matuloy ti kalaysata. anya, Agkalaysa kamin kanit na. Tisigod akayan ayat ko. Adda ngamin anak ni. anya, Masikog edin niya dayo ni Papana. Baknang dangamin. Isu adidak kayat apara iti anak na. May san atawon tinapalabas. Isu amay san atawon di anak ni. Albert, Gina. Nakaamiris ti amanin na. Kinasarita na. Nga ibanag ko ti anak na. Pakawanan na, Gina. Ikalaysak ni na. Ipagpagapok iti anak mi. sige. Awan maaramidak no kasta, Albert. Pakawanan na manan. Gina. May san atawan tinapalabas, ngem jakon kayat ti agayat pay, Mr. Lonely. Isu alikliklikak dagiti agarem kanyak. Impa may saklatan ti trabaho, ken ti agurnong para iti masakbayak. Tuy pagayam mo, Gina. Gina pagayam ko agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nasaya at matingkar aramidan, tagur urnong ka para iti masakbayam. Ket no nasaktan ka man may papanken ayat, masarakam tumutla ang ti talaga aparaken ka. Ngem kit di, kilatisam anaimbag ti lalaki, sakbay nga ingkasong batan. Iti kasta, awanto ti pagsangsangitam, iti udina. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Gina, Manipod, Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Peclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.